чӣ нарасид барои Тимур Раҳимов ки Энал Тусоевро мағлуб кунад? Тоҷикистон давлати соҳиби истиқлол аст. Метавонем чемпионати ҷаҳон иштирок кунему муаррифгари давлату миллат бошем. ҷониби Балелшико менависанд барои чӣ Тимур be тренер омода истад? Вы легенды уже, я уже история, а вы легенды. В стране, где все так тяжело происходит, результат прям в мое время, когда я боролся с Таджикистаном, спортсменов было по пальцам перечитать. ба фикри шумо барои Тимурҷон чӣ дар хора ки чтоб дар оянда медалҳои тилла ва серебро гирад? Мы начали знать, кто такие пацаны из Таджикистана. Откуда узнала слово Таджикистан во пеш? У меня муж из Таджикистана. Таджикистан бабеш. Слава России! Давлат хона мебошад. бача як ҷо онед шумо? шумо медонед ки Осиёи марказӣ ягон каси металлик загир нест. Таджикистан! Бапеш! 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 инчунин чойхонаи лаззатсарой ки моро дар ҳама иқдомҳоямон дар ҳама мусобиқаҳо дастгирӣ менамоянд. чойхонаи лаззатсарой хез беҳтарин чойхонае аст ки шумо метавонед омада бо оилаи худ дӯстони худ вақти худро хуш гузаронед. Тоҷикон Смарт яке аз бародарони мо ҳаст ки дар ҷоми ҷаҳон 25 аз давлати Венгрия ба мо кӯмак мерасонад. Ва фаъолияташ ба омӯхтан ва нишон додани кор дар Wildberries аст. тӯли 3 сол мешавад ки ҳамватанони моро аз кори сиёҳ ба бизнес бароварданд. дар ин муддат зиёда аз 1500 нафарро дафтан, яъне ки аз кори сиёҳ ба бизнес бароварданд. дар ин команда специалистони бақувват дар соҳаи Wildberries аст ки шуморо аз кушода шудани магазин то ба результатҳои хуб бурда мерасонанд. дӯстони азиз, шумо метавонед ба командаи Тоҷикон Смарт бо боварӣ муроҷиат кунед. онҳо рақами як ҳастанд дар ана ҳамин бизнес. табрик мекунам дар дар чемпионати Азия серебро, дар чемпионати ҷаҳон бронза чӣ қадар душвор буд? гуфтан намонад ки баъд аз бозиҳои олимпӣ дубора ба майдон баргаштан ин як қаҳрамонӣ буд, душвор буд ва хушбахтона ман дар қаҳрамонии Осиё медали нуқра ба даст овардам ва 3 рӯз пас дар хонаамон дар шаҳри Душанбе мусобиқаи Гранд-слам баргузор гардид ки ман медали тиллоро ба даст овардам ва 40 рӯз монда буд ба чемпионати ҷаҳон ва омодагии худро ман дар ноҳияи рӯдакӣ таҳти роҳбарии устодам, мураббиам Суроб Абдураҳмонов машқҳоро ба анҷом расондем ва хушбахтона имрӯз ман ҳамон мағлубияте ки дар чемпионати Осиё буд дар даври аввал ӯро мағлуб намудаму роҳ ёфтам ба даври дигар ва хушбахтона медали биринҷиро ба даст овардам ки ин медал барои ман аз медали тилло низ болотар аст. дар байни сангинвазнҳои ҷаҳон баромада рақобат карда ва онҳоро мағлуб намуда ин худ як пирӯзии калон мебошад ва ин пирӯзиро ман ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебахшам ки тамоми талошу заҳмату тамоми шароитҳоро барои мо фароҳам оварданд ки Тоҷикистон давлати соҳиби истиқлол аст ва мо метавонем омада дар чемпионати ҷаҳон иштирок кунему муаррифгари давлату миллат бошем ва хушбахтона ҳамон ҳар як шаҳрванд ӯҳдадор аст ки як барои пешрафти Тоҷикистони азиз саҳмгузор бошад ва ман низ аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мухлисон, тамоми ҳаводорони варзиши мамлакатро самимона муборакбод мекунам ба ин ғалаба ва ҳадафи мо ин боло бардоштани парчами Тоҷикистони азиз аст. шиёри ягонагии ҳар як варзишгар, ҳар як шаҳрванд ин аст: Тоҷикистон ба пеш. беҳтарин финал барои ами интервю мешта ким як савол дига дорам. Тимурҷон, ниҳоят бигем як чизи калон аст ки дар Осиёи марказӣ ягон кас, ягон давлат, ягон дона миллат медаль нагирифт. Алҳамдулиллоҳ имрӯз тоҷико 2 бронза ва 1 серебро гирифтанд. ин як бигем як достижение калон, лекин ба ҳар ҳол ана чӣ нарасид барои Тимур Раҳимов ки Энал Тусоевро мағлуб кунад? рости гап, ман барои қабл аз омадан дар ҳар як мусобиқа ҳадафи ман ин ба даст овардани медали тилло мебошад. ҳамон мо барои тилло омадем ва нашуд медали биринҷӣ.
мун ҳар як варзишгар як иштибоҳ мекунад ва ҳамин рӯз иштибоҳи маро тасоиф инак истифода бурда маро мағлуб намуд. Аммо ногуфта намонад ки ман ҳарифони пурсахт дар вақти машқҳои дастаҷамӣ надорам ва дар иштироки мо дар ин ҷо бениҳоят худаш як дастовард аст. Дар толори варзиши мо ҳастанд бародарон ки аз гирду атрофи ҷумҳурӣ омада ба мо кӯмак расонданд ва имрӯз як варзишгари дигар ки дима мегӯянд дар майдонҳои тоҷикӣ омада буд, қуввасанҷӣ кардак ва ӯ ба толори варзиши мо омад ки мо бояд қуввасанҷӣ намоем. Акай ҷагар надодак? Устод бениҳоят инсони хуб ҳастанд, дар вақташ бениҳоят майдондории хуб карданд барои мо. куштингҳои ҳамин шахсро тамошо карда мо ҳавасманд шудем, мо ин роҳро интихоб намудем ва федератсияи ҷудои мамлакат таҳти роҳбари ҷавон, оқил ва хиратманд муҳтарам Исмоил Маҳмадзоӣ ҳадафҳову мақсади ягонагии мо ин боло бардоштани парчами ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва хушбахтона мо тавонистем ки дар чемпионати ҷаҳон 3 медал ба даст биёрем ва ин гӯем ягон чашмбандӣ нест ва хушбахтона варзишгарони бо нангу номуси миллат тавониста истодаанд ки дар арсаи ҷаҳонӣ парчамбардор бошанд ва мо низ дар баробарди ин хел дастгириву ҳавасмандкуние ки пешвои муаззами миллат нисбати варзишгарон карда истодааст, раиси маҳбуби шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки варзишгарон ва варзиши тоҷикро пайваста дастгирӣ мекунанд, шахсан маро мухлисӣ мекунанд, дастгирӣ мекунанд, пайгирӣ мекунанд. Ман миннатдории самимонаи худро мерасонам ба роҳбари федератсияи раиси федератсияи ҷудои мамлакат муҳтарам Исмоил Маҳмадзоӣ ки баъд аз ғолиб баромадан қабл аз мусобиқот бо мо суҳбати телефонӣ доштанд, пайваста аз ҳолу аҳволи мо бохабар ҳастанд ва баъди пирӯз шудан низ бо ӯ суҳбати телефонӣ доштем ки самимона табрик намуданд ва гуфтанд ки мо интизори шумо қаҳрамонҳо ҳастем ва ин як шараф аст, ин як ифтихор аст. ва охирин савол аз ҷониби Балелшико менависанд, барои чи Темур бе тренер бомадестай? мураббии Балелшиков рости гап ман бо роҳбарии Суроб Абдураҳмонов ки маро пайваста тарбия мекунанд, дастгирӣ мекунанд, дар паҳлӯи мо буданд, аммо онҳо ҳозир баъд аз бозиҳои олимпӣ як IGF як қонуни наве баровард ки ҳар як мураббӣ бояд литсензияи ки 6 моҳ мехонад академияи IGF хонда онро тамом кунад ва хушбахтона мураббии ман низ дар ҳамон ришта хонда истоданд ва ба наздикӣ онро хатм намуда фикр мекунам ки аз дигар мусобиқаҳо дар паҳлӯи мо аз пушти мо мебароянду бо диламон пуртар куштинг мегирем. муваффақият муборак шавад Темурҷон, ту беҳтарин сангинвазнтарин бигем ҷудокори ҷаҳон ҳастӣ, панҷгонада беҳтарин результат аст. ин фахри миллат ва фахри тамоми тоҷикону тоҷикистони ҷаҳон аст. муборак бошад. ташаккури зиёд. ва аз фурсат истифода бурда барои падар модари ту ташаккури зиёд баён мекунам ки чунин фарзанди ба нанг ба номус ва бигем эҳтимол мегӯ пример барои дигарро тарбия кард. ташаккури зиёд. устод Ҷагар настроение чиқадар?
не пропадут, не переживай. Да, он говорит, типа, надо, блин, аккаунт заводить иностранный, и все. И они его переведут. Поздравляю. 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 Да, вы легенды уже. Я уже история, а вы легенды. Мой папа, очень. Сейчас я уже на другой должности, я уже не спортсмен. Теперь ваша очередь на татами блистать. Спасибо. Поздравляю. Молодцы. Можно позвать, как вам уровень таджикских дзюдоистов Таджикистана? Это сумасшедший. Прям вот я просто в восторге от того, что ну как бы в стране, где ну все так тяжело происходит, уделяется так много внимания дзюдо и ну, результат прям серьезного уровня. Просто в мое время, когда я боролся с Таджикистана, ну, спортсменов было по пальцам перечитать. А сейчас у нас, смотрите, призеры мира, Олимпиады, ну это супер. Это супер. Так держать и расти. Спасибо большое. Как по поводу схватку Абы и Джебы? Ну, на данный момент вы знаете, кто победил. То есть, каждый год проводят чемпионат мира для того, чтобы определить сильнейшего на данный момент. То есть можно иметь гору титулов, но проиграть тому, кто на данный момент быстрее, выше, сильнее. Это ну, ни для кого не секрет. И те, кто занимается спортом, особенно высших достижений, знают, что непобедимых нет. Поэтому, ну... Король умер, да здравствует король. Спасибо большое. Успехов. Спасибо. چی بود برام اومدی تیمور جان با فکر شما؟ چی گفتن دارین؟ نصیب نمیدونه گرفته برای نقشید چی حسیات دارین؟ سنده افتخار ای ملتمون ای خلقمون ای پیشوامون بانی بزرگ رسیدیم مدالای گرفتیم سهمی بزرگی همون شخصی ابرمندی جهانی است که بانی بزرگ رسیدیم Марим, ҳама шагирдтон интервю қати хуло интереснее. Ана бисёр бача ҳастам барои чи Тимурҷон бе тренер буд. Тимура пурсидем гуфтак лицензия надоштак. Устод иншоалло ба наздикӣ мегирем. Худо хоҳад. Бисёр хуб. Бисёр хуб. Ана ба фикри шумо ана барои Тимурҷон чи дар кор ки чтоб дар оянда мо медалои тиллову серебро гирем? саломатӣ травма набошад машқҳои пай дар пай. چی план دارین در آینده؟ مثلا تیمورجان گفت که من سپارینگ پارتنرای مثلا نقض ندارم یک تاشا از روسیه آوردیم. در آینده اگه پلان دارین که مثلا از دولت بیرون دیگر شد میره ما دولت بیرون در بود از گروه رئیس فدراسیون محترم آبش پلان داشته؟ обязательно حتما بیوای نمیشه بهتری موفقیت تبریک باری دیگر. Исторический день наш брат Тимурджон разрешил мне поносить чуть-чуть его бронзовую медаль. Тимурджон, бори табрик. А можно вас на секундочку? Можно с вами сфоткаться? Не, просто интересно это. Расскажи, как тебе уровень ребят с Таджикистана, как они выступили, что ты думаешь? Вообще молодцы. Отлично выступили. Но, в принципе, можно было ожидать по их результату, как они на Гранд-шлемах боролись. Видно, что прогресс идет. То есть, можно сказать, не сильно удивлены результату. Ты сама тоже выступаешь? Уже все. Уже все, да? Я Вот, выступила. получается, как я понял, что раньше у ребят не было результата, сейчас есть хороший результат. Это заметно, как ты думаешь, на Конечно, международном это уровне? видно очень сильно. Это и народ знает в мире. Начали знать, кто такие пацаны из Таджикистана. Отлично. А откуда узнала слово Таджикистан опять? У меня муж Таджикистана. Слава России тогда. Таджикистан Бапеш. Слава России. Спасибо, девчонки, всем удачи. Спасибо. Тимур, куда документы? Bular xona mebor. Xo'ya bering, modarda? Ha. Mashallah. بچه ها کجا آمدین شما؟ اینجا داریم اکرم بوداپشت؟ بوداپشت داریم
Держи цветы. Тимур, можете с детьми сфотографироваться с моим? Давай быстро, Сашуль. Дзюдоистов воспитываете будущих, да? Конечно. Спасибо большое. بچه ها چی خیلی رزولتاتی؟ شما میدونه که آسیا مرکزی یگان کسی ها میتالک زگین نیست تو تاجیکستان دیگه نخواهیم سرش Супер. Спасибо большое. بالشکوی تاجیک در بوداپشت А что? Главное, дама. Вот так вот, друзья мои, завершается чемпионат мира из Венгрии, Будапешта. Таджикистан, Будапешт. 2 бронзы и 1 серебро. Отличный результат.